video. 6 ujutro. Ja sam mrtav, nisam 2 večeri spavao. I večeras nisam spavao i ustali smo ovoliko rano, odošmo u Sarajevo kup sjedišta za golfa. Tako da idem s Vedranom. Iću s njim u autu. Tako da ja ću rodno sad malo spavat kod njega, tako nekad kad se probudim snimam. Dobro jutro ljudi, evo me, ja sam ustao, evo Mr. Vezije, vozača. Mi smo već stigli u Sarajevo, odnosno Vogošću. Do Sarajeva još neki 8 km. Tako da idemo sad, trebamo stići, još imamo minut do čovjeka i onda trebamo stići pa da vidimo u stvari hoćemo uzmati sjedišta, šta, kako i to. Tako da ništa, ajde, ako uzmemo i kad uzmemo javim se. Ljud, bazar je pao. Sjedišta na struju full. Ovo mi je sjedišta, sam ljudi ispala iznenada, bukvalno. Našao sam na piku, pitao čovjeka za cijenu, spustio mi brutalnu cijenu, tako da sam jednostavno otišao i uzeo. Jedina mana što imaju, to ću vam pokazati, ili ubaciti sad sliku. Na vozačevom i suvozačevom sjedištu neko je preslačio donji dio i nije presvukao istu nijansu. Naslonjač je siv, siva su sjedišta sivo-crna, a dole je žuto. Tako da, kroz neki sedmicu, dvije, dok nađem ko će to uraditi, moramo to uraditi, znači presvući kako treba, da izgleda isto i to je to. Original su sjedišta, gornji dio nikad preslačen, nikad diran. To i apsolutno su full sjedišta na struju. Tako da stvarno sam presrećan i pozdrav za sve one što su rekli da ja još imam puno kao da bude golf full oprema. Znači uradili smo mu kožna sjedišta na struju, odnosno polukožna, ajde. Meni je veća prednost kad su polukožna nego kad su full kožna. I to sve, tako da ljudi moji, sljedeće sedmice vam isto snimam video gdje će biti, idemo skidati klimatronik i full klimu i sve, znači sam ću sebe ugrađivati, da bude digitalna klima, ostao nam je još senzor za kišu i ostao nam je šiber. Tako da ljudi moji, uskoro će biti 4 napakovana na maksimalnu full opremu. Sljedeće sedmice isto odnosim branik da se radi, bit će znači R32 branik, zadnji. Tako da, samo kažem, pozdrav za one što su rekli da golf neće biti full oprema. Tako da znate, bit će maksimalna oprema. Jer, aj sad realno, ko ima ovo kod nas 4 sa ovakvim sjedištima i na struju? Niko. Jebi ga! Čestitajte mi i nemojte mi jebat sve po spisku, zato što nisam video vam snimao kada sam išao na takmičenje gore u Banja Luku, na jedan crew Banja Luka. Usput pozdrav za moju braću, za Čubrila, za Tošu, Kosteckog, Šajina i ostalu ekipu. Osvojio sam 2. mjesto Extreme Style, tako da čestitajte mi. Evo brata Vezije, znači ide Vezija životom nica za Real Madrid i te priče. Nema šta bitno, u suštini da je pazar pao, još imamo 2,5 sata do kuće i onda nastavljamo tamo, što kažu naš, šarafanje na mom golfu. Trebamo izvesti instalaciju za sjedišta i ništa, treba staviti sjedišta. Ljudi, ja sam preuzeo, ova budala hoće spava, ja sam mašinu preuzeo, tako da idemo lagano. To je ekipa, znači da ne bilo copyrighta. Evo nas, ulazimo na autoput do Boju. Znači još neki možda 40 minuta i to je to, kući smo. Tako da nema šta, idemo lagano. Ekipa, kao što vidite, sjedište. Što sam vam pričao, ovo i ovo nisu isto. Na ovima ostalima su ista sivo, ali na ovom nije isto. Druga stvar, gledajte kolike su kadice, koliko je profilisano. I to, tako da je stvarno top. Prva liga, odo sjesti, ispušti jednu pa idemo ovo usisavati i montirati, čistiti ih malo. Ovako ljudi, znači iznijeli smo sjedište, evo i tu kao što ste vidjeli. Sad što radimo, opraću ih malo dubinskim. Znači imam tu kao što vidite veliku usisivačnu i ovog džoku s kojim perijete dubinski. Snimit ću vam postupak na ovom jednom sjedištu, neću vam sve snimati jer video traju 10 sati. A i kolega što je išao sa mnom mora ići kući, tako da nema ko snimati. Snimit ćemo vam na ovom jednom, znači ovaj ovdje dio platneni ćemo prati dubinskim, dok ćemo kožni dio prati ovim sredstvom od Kimkara.
za kožu. Tako da idemo lagano. Imamo znači tečnost za dubinsku, tako da ćemo našpricat sjedište. Kao što viđate. Nakon toga uzmemo na bušilci običnoj ovako jednu četkicu i idemo lagano ljudi trljati i to je to. To kad ste završili i strljali, okrenut ćemo ga ovako prema sebi. Naravno izvadit ćemo i naslonjač da bi što detaljnije mogli sjedište fino uraditi, da nam bude čisto. Uzmate usisivač, bitna vam je stvar da izvučete svu vodu. Tu vodu ako ne izvučete, obuđavi vam se voda i to neće nikako dobro izaći, to će vam neko silne pare uzeti da riješi. Tako da ako nemate, odnesite nekom nek vam uradi dubinsku, ne možete sam raditi. Ovo nije proces pravog dubinskog čišćenja. Ovo je samo površinski sloj, čisto dok ga stavimo u auto pa ćemo, kad bude imao vremena, snimiti jedan poseban video gdje ću cijelog Golfa uraditi dubinsku. Tako da kao što vidite ovo je ispalo top. Ovo nemojte misliti da su fleke, kao što vidite da je taj materijal. Tako da je ispalo perfektno. Šta sad radite dubinsko? Moramo kožu. Prvo dubinskim znači očistiti. Kao što vidite špricate i brišete kožne dijelove. Radite, znači iza je ok sjedište, nosimo ga fino ovamo na sunce. I tu ostaje nekih sat, 2-3 jako je sunce, tako da ostaje tu da se osuši. Ja odo fino oprat ostala sjedišta detaljno, pošto kao što vidite ovo je jedno vjerovatno auto bilo u udesu. Kao što vidite. Evo vidite dole da ima stakla, vidite čega sve ima. Tako da, o ljudi moji, pa vidite ovo. Evo i profita. Evo kamerman za snimanje. Tako da, ne šta, pičimo lagano, ono sjedište. Kao što vidite već, ajde pokaži, kao što već vidite da je koža ko nova, toliko dobro ovo sredstvo je očisti. I naravno, mi kad ubacimo sjedište u auto, onda ćemo s onom tečnošću od Kimkara preći i prebrisati fino spužvu, da ju zaštiti, da dobije sjaj. Tako da ništa, uživajte, možda ću vam paliti neki timelapse ako nađem stalak, ako ne nađem, neću. Uglavnom, u sljedećem segmentu idemo, praviti moramo instalaciju riješiti. Ako nekog zanima kako se može ugraditi električna sjedišta, jednostavno morate uzeti instalaciju plus i minus od nečega, ostalo je sve u sjedištu. To je opet do vas, koliko ćete se potruditi. U autu, što se tiče provodnika i provođenja instalacije, 2x0,75 sasvim dovoljno. Znači, poenta je da dovedete od centralne gore konzole ovdje, to je kod mene ovo ovdje, kao što vidite izlazi na fabrički, samo malo, evo ga, izlazi kao što vidite na fabrički. Odatle direktno prespojite na ovaj ovdje da vam izlazi ovdje. Znači to je do vas kako ćete, hoćete li pod tepih, hoćete li da vam se vide. I onda provedete odavde da izađe tu, ova dva zajedno spojite, ide na jedno sjedište i ovo ide na ovo sjedište. Naravno napravit ćemo priključke pošto mi niko nije imao dat džekove fabričke od Golfa 4 što ima na sebi električna sjedišta, tako da sam ja napravit ću nešto na stopice ili vidću neke izolovane stopice. U svakom slučaju bit će top, radit će top, tako da vamo ću vidjeti na šta ću ga spojiti, od čega osigurač da uzmem, ali u svakom slučaju znači morate ići preko osigurača, ni u kom slučaju ne smijete direktno spajati ili preoptereti neki osigurač da ne bi izgorila instalacija i zapalilo se auto. Tako da znači ljudi, i naravno probajte prije svega nego što to uradite. Ja sam već probao i sve radi, sve paše kako treba. Tako da nema šta, rođak će vam mali timelapse snimat sad dok ja budem to provukao i
to je to. Šta radiš? Snimi sad, sjedišta su ubačena. Zaboravio sam upaliti timelapse, a nije mi imao ko iskreno držati kameru kad sam ubacivao sjedišta. U svakom slučaju vidjeli ste instalaciju, trebate razvesti i to je to. Spojite sjedišta, to spajate vi po vašoj volji. Ja sam uzeo one brze spojnice na sjedišta, stavio dole na instalaciju, sad kad skidam ko fabričko, naravno to morate dobro izolovati. Tako da sjedišta su legla i kao što vidite na jedno dugme, čekaj. Vidite koliko do gore. Radi top sjedišta. Zadnja klupa, kao što vidite, polukoža. Ima treći naslonjač i zanimljiva stvar što ima pojas srednji. Ova klupa, kao što vidite, profilisana dobro sjedišta. Profilisana su čak i gore, kao što vidite, kao R32 i ljudi što se tiče krivina. Znači, sjedišta su luda. Vidite, usput, što se ovog ovdje tiče, sljedeće sedmice ostavio vam da vam i snimim, ali ne mogu, moram video izbaciti, nisam dugo snimao. Dogovorio sam s čovjekom da mi presvuče, znači, koža će sa strane ostati, a ovo u sredini naprijed i nazad ćem presvući u crnu alkantaru. Tako da mislim da će to ekstra leći. Tako da zanemarite što je ovo sjedište prljavo, ono sam tamo očistio, ovo nisam dubinski ni čistio. Tako da vam pokažem kako izgledaju sjedišta, kako leže i da vam pokažem kako struja radi. Još jednom, stanje kože je perfektno, kao što vidite. Znači, nigdje gdje puklo ni ništa. Ovo naravno što ima jebi ga od ulaženja. Naravno, isto i ovo i kao što vidite. Inače vam koža struži i vidite. Znači, sve perfektno radi. Imate ovako da ga nagnete. Tako da je stvarno sve perfektno leglo. I sad cijenite koliko golf opasnije izgleda. Naravno, što se tiče i zadnje klupe, isto perfekcija. Vidite koliko je sad u stvar auto i ljepše i sve. I ozbiljnije izgleda. Ne mogu napolju snimati, znači prevruće. Tako da sam u kuću ušao, prezadovoljan sam, znači sjedišta su legla ajde zdravo. Sve radi, sve top, tako da nema šta. Još malo nam je ostalo do full opreme, još neki možda 5-6 stvari. Još par videa o autu i onda se prelazimo na garažu opet malo raditi. Tako da ništa, uživajte. Hvala na gledanju videa, bacite like, share i subscribe ako vam se video sviđa. Ako se ne sviđa, jebi ga, šta ću vam ja. Vozite oprezno, vežite se i čao!